Nitero omuranga abagiga naboro abagiga bambara abintu bizimbe ngumanya ni nanka kizimbe nanka uramazina mingi abo naboro wota kwasira mukono gw'omuntu okamuyamba oliyo muoro omugiga niwo go akwata mukono gw'omuntu nawe akamwimusya nyewe pastor wire najana nga pastor bakukubako pampu ninga bagikuba nago muyaye mulina ningenda nentasa pampu yange so kati abaana bo bakola mu bulungi bakutasa kati nze bano be bankuuma era bwogiwunyisa ano nze bwoba oyagala okundeeta ku fujjo mpita majje gange nkolagana kijja mulina ne pastor Willy. Yes right, mulumuta abanyarwanda bita bari kutureba ahari Western Media TV hamwe na Mukiga TV na Ankole Media TV muri abamana munonga arahangana abakunda kandi nashemerwa munongo garaka kubagana nimwe izoberi eze shaha twaturi a birthday ya Peterson Omweshongozi wa gospel kandi owunyemerere na wahe shahe ginyemerere no mwame barukweta Apostle Willy Tumwine kandi binjo bari kumanyanka cowboy ninyera twase kwantuganira muna wabo kwantumangwe birthday yitu abaturo Peterson aho ko kuri izina Peterson tokabura kuraho izina rya cowboy ncoreka ngo niwishe niwamuzire kandi wamorire twajyana katubase kwantuganira ho kimwe nawe bibiri sebo twakushemerera we bari munonga yes nko kumwahurira amazina ndi Apostle Willy Tumwine owayambire Spirit Church kandi omuzire wa Peterson n'abana bingi munonga ababiri baryanguto abarukiremo abantu bo mugasho munongo mwihanga lyetu yes Peterson tugiye ngo Peterson wenko wobase kwano kwata mukono koze nture Peterson wari successful ninga shoyi nizina hariyo nabandi abana abo wakwasira wabo kureba rije yes twina abana bingi munonga abarukiremo baba bo mugasho mwihanga lyetu nka Peterson danga akamwanga mu talent ati talent ziba ziri mu bantu Peterson obuyabira lya street tino wabire na amanyango mundo muri we harimo kichoncho cyo kweshongora konkaranga kuyatukozise twamuyayo tukiya abana bingi munonga buli omwe twagezaho kuguma hamwe nabo no kubagariza amani kuboreka nguranga nabamanya kandi ranga niwe yabahangire kandi muri bo harimo ibichoncho bitari bimwe echa Peterson charugayo necho kweshongora tuineyo ba pastor ngeyo pastor bamwita pastor sorry izina lyanda kundugo mutwe konka wakukira mulonga abana bakani bamwita Kabaya so pastor Kabaya ogwe aine kanisa ali na nkeji I don't know. Sorry, kai augo kambe mtiraro bazu. Kunganye na abana binja bamwe bakashoma bamara kushoma nyine mu baloya nyine mu ba doctor abashomire bariyo marwari ne ba treatinga. Nyine binji abashomire bushomesa bwa secondary ba graduates bariyo ne bashomesa. So abana ni binji munonga abekirize bakaguma muka bakarugamu abantu bo mugaso. Oliyo nani ngamba ni ni bamwita Joseph Arikabohe narisa branch yitu ne bageta HHoly Spirit Church ya Kabohe ako kabana bakaba bamwesirizi nali akabaya obuyalira kiramwe nitwe tumwira street abemberaze bamweta Kabaya konkane mwana mulungi ati ni pastor Joseph alibaliho ari Kabohe mu HHoly Spirit Church nyine baloya nyine mulonadi William Zasimwe ni roya akashoma yamara walolo ali Kampala is operating, is doing very well. Nyine mwabana barukiremu abashomere medicine nyine bamwita korebu nawe na korao mwirwaro na treatinga ni bingi muno abana ni bingi pastor iyo no chikorota aboko ba pastor bingi barumomu bine churches bine na churches zo kwasa kwanu bayamba kuko nturebe batakukikora iwe umutima no gwiyahi ninga rukunde je kugira ngo yambe aboko atine mu ba pastor mutunda hende mazina tukurebe bine platform zaman bakubasa kwata abana nkaba bakabayamba konka batakukikora iwe no chiyo okubiya street echo ukaba wa street niwe where do you get that echisa ati wachigarukamu kuambuza ukaba wa street niwe ati nyewe history yanje eri kumpisia kuteka abana banguto nanye nkakurabala nyewe nkakura street emyaka yanje yona nkatura Kampala na kura street na kura n'abana ba street narabombi narabire mbyona sobunabire eyanga adult nabwe nkiri street nkiri addicted nkiri bintu byenja ebintu bya
byokusika tina ito tukantusika tina abaana ne basika gamu ito tukantusika amasuta g'ennyonyi bakandi bagyeta tina because we could access it. So ebinaalabiremu bika biri bingi okusyalanga obuyanjuna kunaalize kujunwa n'amanyangu aba baana ab'okubanya mu mutima gwange nka I wished that somebody would pick me from the street kukati ndamufunire nkankula nyine mwenteekateeka nkuli naafunire omuntu wankwata mukono akanya street nkanyinza kuhinduka awokuba street nkagigumawo abwembeera nkantiine choice nkantiine chance kuka kunaakuzire nija n'ekiteekateeka eki nagira nkundi banaagizire kinaagira nanye ndyaza street njire y'abaana nka babiri bashatu nanye mbiyeyo so kunaayirize kujunwa natandika kuba omubuulizi w'enjiri nagumaniza street nimbuuliraho street ya Kampala okwe ngambira abaana ensonga za Yesu konka abaana batandika kurespondinga nibambuuza kutulajunwe noija kutuyamba otuya kanomanya bbala we cannot stay on the bbala nga tetukubiddwa ate ekyo goge mazima omwana tasobola kusula ku bbala eyo nga takubiddwa ateekeddwa kukubwa kubanga ku bbala eyo oluusi enkuba etonya nga kati bwetonya ate omwana okusobola okugwa mu kideeya neyeebaka ateekeddwa kuba nga yakubiddwa so kati abaana abakatandika kumbuuza nkanoenda kutuya street noenda kutugambira tuzunwe titukabasa kuruga bintu ebyo ekyakabiri omwana yali abbala tayinza butabakuba kuba atabakuba nabeera watya olina okubaleeta twakwitanga kuleeta ebintu ngaebyo naffe twabaleetanga nga twagala survival nze bansiba luzira bansiba mu magye ne bansiba mu bifo bingi nnyo olw'embeera ng'ezo ekitegeeza pasita nawe wanyakulako nze nali nga mbakuba nali nga mbasomesa pasita twahuriraho ngu ebiro 18 ningasi omwezi okwija mwine program imwinira abaana abantu mwenda kugira oku mwabajwekamu yes Peterson ni musima munonga Peterson webare Peterson nabatayibe abokuba kunabihira nguto nkakumani bagambira nti ati nanye ndiyo nimbi yangu to konka ngude ineza gumeina abana abakuba abana bingi ne baenderera nguto abamweti kugira ngo bine mico mibi embera ibazirwe abazire tibabata mutima nakula n'abakuzana imbegesa okuleba ngo nibiyabana nguto so nisimaranga kundi kureba Peterson nabatayibe ne bakola program yo kuyamba abana kabagira nyoza kukura niza kubikobwire mbo muntu mukuru mbo mugurusi konkimwa abonzira bunayamba ruguto nimo muyamba abandi so ati nisimaranga Peterson na timu bine program nenda kuza kuzweka abana Christmas bagitaye mbaswireje pastor obuna kufunire hine ensonga sasa nza kukikubuuza abo kuba tubetaka kufunire twenda kubuuza pastor bugingo akabasa kwana ijo muri mba Rome yatekamo conference kandi yaba successful tukareba in all western pastors ni wabase kwa piaringa aha katutikeye kandi abamwe bine negative mind about him ne bagirango abujyango akashero nijo mukazi yakoraki so abinyi nkarebarga bakujwara bakugamba bakujyango pastor yakoze biti yandigenze katuti yako iwe no kigamba wo kinko muntu wagireyo okakoresha byo kwayisanga wagireyo ninga banamfusi abo banamfusi abayogere bigambe n'abanamfusi benyini noreba abanamfusi nabinazi omunamfusi nabayi nebizibu byeye konka nagurukira abyabandi nabo bine byabo Yesu Kristo bakamuletera omukazi mu Yohana sura ya 8 bona bakuita bayikwasira amabare okutwa mukwata na shambana byarangire byandikire bigira tumutera amabare Yesu Kristo yabareba abanamfusi yagira ngo tine kibyabe niwe yamutambikira ibare no kimanyango bona bakahunga bakabura hotiro ati Yesu kuyakureta abapasa abakunenya pasa wire ngo akazayo akabarundana hariya Yesu mwenyine ruhanga wenyine rukubamanya imitima yabo akabagira ngo ati mukwata amabare tine kibyabe niwe yatera bugingo bona nibahunga banamfusi bafisa ototabana abo bafise abana ba street kids batiyokwe babo angutokiwe abana aba tuchine plan kandi ntushabaranga abana aba ntubatera umuranga wagire kukwata Buganda kuri yo nakurire baganti bofuna kukabira ko kabanyo kati bana abana atoli wabatumala amani nkoko wakireberizo ba Peter ariyo na celebrating konkatu ine yo nakato katogwe ngamuteko musomero mirundi ne mirundi abana nibinja aba bware baba bakuru
mbatira amasomero bawungayo bayanga konka abakwikiriza bakagumayo nibarugamu abantu barungi nka bapitana n'abandi so plan yo tukijine kandi tubashabira ntumanyangu oguta bakundeba mu kimanye street terukwiza kuwa abana street children are going to be here until the end of this world abokuba abazira abakuzara bamwe bafa usanga omwana yazaruguta abokuba n'enfuzi nabamwe abakuzara batakutayo umutima abana babo umwana abona tayine cyo gukora yeshanga ruguto sabana aba bariyo nintero muranga abantu mwe nabakubasa kugira ki wakora nyewe nkine home y'abana abana bakimanya na hati nyina abana nkigana abo ni hiranguto nibashoma bariyo mu mashomero abandi bariyo mu primary abandi bakozire P7 primary yo nkanyine mu abana 100 nyina ba secondary ni bahikanka 30 nyina bari ya university abariyo ne bakora university nabo ni bingi so kandi nikigaruka ruguto kuyayo incheza tinkaruyire every chance indi kora ni nyiyayo ubundi kuya yakahinduka ntugeza kumukoraho kandi araba takuhinduka titukubanga tugumana tubashabira aho kubara tubashabira ranga izaba yambe one day nabo bahinduke atkan tusimaranga twatwine yabashija nkaba Peterson ntubaretanke example tureka abana ntimureba ati nko niwe no basakuruga mu Peterson yambuye n'abana irizo barebe cyo kutangaza kubareba Peterson na Kato hichi ati no choosing and ndobe nka Kato no ndobe nka Peterson you know question raw sabana abantu kibarekera icyo bakiteka tekao itwe turuwo na ba Peterson imbabo bariyo nibimuka nyine n'abana babiri nkabashomesa bazwa degree ezo bishomesa ni basomesa sciences konkana baba kanshemeza omone bamweta Brian Ondijon bamweta Francis na boba kombeka home ya street kids umusente zabo baguritaka bayombeka home bina bana kama 10 wakabihanguta so ni simaranga kundi kureba babona nibakore kintu nkeki apose kibuzo cha muhero ori muno twereza story no twereza examples z'abana bo yambire nikimanyisa ciwo magaraga kushanga omusitore ya Peterson n'abeshongoza abandi nko mwigare omusitore yabo ari mizi na Willy Tumwine kubasa kutebeza story ye hatari mu Willy Tumwine kimanyisa cyari obunyewe ni bwendi kweta obugiga tukuzimba akedi 10 muri imbara ubugiga no kugirayo umuntu wakwata mukono ni ukamwiyayo abo kube kizimbe tikikuza kwera bujulizi wa ofire abantu akuja kwereza bujulizi akuzika kwawe n'abantu hadi nitero umuranga abagiga naboro abagiga bambara babine bizimbe ngumanyani nanka kizimbe nanko uramazina mingi abo naboro wota kwasira mukono gw'omuntu ukamuyamba uriyo muoro omugiga niwo go akwata mukono gw'omuntu na wakamwimusya nyewe kati ekibuzo kyombuziza no ngamba abantu bogera amanyagange mu success zaabwe mpulira ntya nsanyuka nnyo byenkoze already byatandika dokunsasula musajja ono mulaba omwana omanyi bana batoto betugira betutaasa atawa mbatisa bubi waliwo toto mu yankuba yanyaga yagenda mu faamu yange nga nataddeyo solar system nabba pump nesimanya yagibyenze nenoonya nembulwa nembita kati nga waisewo ebbanga yagenda n'agiguza omuntu n'atamusasula sente zonna kati oyo boy nga ayagala kubanja omuyaya gwe yagiguza tamusasudde n'agenda wamoshe nagamwana nakuba pump yange eyo nenjiguza omuyaya tiyamalayo onamubuza wagikuba kwani onaga nagikuba wa Pastor Willy ono bwe yawulira yakuba Pastor nze tebankuba era bano bakulya awulira nti yagikuba wa Pastor Willy najjana nga Pastor bakukubako pampu ninga bagikuba naga omuyaye mulina ningenda nentaasa pampu yange so kati abaana bo bakolamu obulungi bakutaasa kati nze bano be bankuuma era bwogiwunyisa ano nze bwoba oyagala okundeeta kufujjo mpita magye gange nkolagana kijja mulina ne Pastor Willy mwenga abakulembera geto kanzeko masiki enkolagana gye nina ne Pastor Willy mutwala nga muzeeyi wange bakwatira muzinda Pastor Willy ono muzeeyi wange okusinziira gye tuvudde sijja kwogera bingi Peterson Kato n'abalala bonna ihorere mmanyi gye tuvudde n'ono omwami yatugyeyo okuba nti Katonda aba bwenfaanana era toyinza kukola kintu kyonna k'ono omwami ffe ne tukitegeera n'omuyitako
baba kulimba okiraba kuba kyendi kati mu bantu abanyimirizaawo kuba nti ndi kyendi nebaza nnyo pasita wire ne mukadde wange Rehema Moshi ne mwami Ihorere ne Geto Durerazi getukolera wamu okuba nti kati naffe tuli bantu tusobola okuddukirira bano abaana ne tubataasa. Njagala nnyo kwegamba pasita wire kyakola Geto Durerazi Ihorere famire yange neggwanga lyange. Mwami Ihorere bagamba gwalemeza abaana mu ghetto. Abaana sibalemeza mu ghetto kubanga sinze mbaje waabwe bajja ne batusanga wano mu kibuga tetuyinza kubagoba kubanga naffe kwe tubeeraawo kugetaawo kati wano nze mu tawuni mazeera emyaka 48 nzaliddeko abaana 29 abazzukulu ndi 18 kakati abaana bwe tubalaba mbalabanga bazzukulu bange abamu benkana n'abange kati ntubakunganyizaawo abaleeta obuyambi nga Magala Masya pasita wire wamu nono mwene mpaka wamu ne mama wa mwene mpaka batuyamba nnyo okulaba nti tulabirira abaana bokutuweereza emmere naffe gye tubaliisa nawe tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nze Geto President wa Western Region. Peterson.